Nyamban hina teku tanya main judi. Nyamban hina. Tanya bangga lah main judi roje palih-palih hurun jamu main judi dengku ku pedang Honda apa pena jalan lampung bui gamu main judi. Bui-bui ro. Beta pegahana rumah judi awainan ku gam emate entuk lalu teun. Uronyo bak kedai kopi. Ipo kedai kopi banggalom. Rame urang uronyo 50 70 bahkan 30 orang. Ho kapo kedai kopi. Urang main judi sip sidodro nyen dosa silo sagan. Ida nu po kedai kopi. Hanan tam awak main judi sip 50 dro awak main judi. Mandum dosa tanggung lepo kedai kopi. Syukur po kedai kopi. Oh po kedai kopi kaya hanan tam-tam bagah tamu neraka ni tengok apa ni tam-tam ni. Yang nejok pengnya ni do nak jok kana udaya pajanji anak ibu tengok. Jok pengnya nak sedekah ke masjid hang gedung la Allah Taala terharum nunggu. Kali ronyan itu muzakarah di dayah Abu Payapasi. Di dayah Abu Payapasi nyan daya bak dayah nyan kali ronyan tentang masalah judi online. Urung-urung yang na kedai kopi yang difasilitasi tempat main chip dan tempat main judi nyan gepaharimlah agama. Tanya yang memfasilitasi peng yang tacok bak memfasilitasi tempat mainan pengnya juga harum. Kali na keputusan kemudian ronyan itu di dayah Abu di Payapasi. Nyoba hati-hati dengan judi. Jadi urang main judi gepiuh si agak main judi lam tu kesemayang lejeno nyan sabantat urang wudu ngenanoh dan darah boy. Bukan. Jino leurang produk-produk kafe hana pakai li. Contoh ladomnyo ia kuah hana jibli kabel. Kajitlah boleh jadi. Alian makanan-makanan produk kafe hendak pajuhli boykot karena benci ke kafe. Tatanyong sikrek ba uru Aceh termasuk urang lungnyo itu. Hai. Nyan judi chip puat ra kafe puat rama tak jauh dia. Munyot ra kafe pusi kapuga lagi atra lungci ke gaduh komen terteput. Ku kafe bengeh dengu. Tapi di urau bantu kafe miliaran peng iwa ke kafe paling di paket 70 hilau. 70 ribu teman cikali ju ino dilung di naurum lau alian kedai simpang ulim di naurum lau kedai ulun di bong di naurum lau alian kedai hubirin di naurum lau seluruh Aceh nunggu miliaran peng di euro ho pak kanto chipnya nunggu pusat di Singapura ta Cina laknatillah nunggu itanyo ke kafe Cina bengeh ronyo nunggu ke komunis bengeh itanyo ke Yahudi bengeh tapi program kafe tak pertumbuhan tapi kafe tak bantu na bangai urang nunggu. Ada medih si bruk-bruk danyo bangsa Aceh bek tukang bantu kafe dengu kahana dengku mutuah tabela Islam talawan kafe bek tak bantu dengku bedok dengkaknya nayak nak pakai ule bek utak kelagak ule taga meri dengku tetap bergabat nyan tengap urang ilonya kilun lemu sumpah halun tim langkawannya du mau menjib malamnya ya dengar dakwah malamnya ya dengar dakwah du menyomenan tak jalan kawannya tukang pajuh sibu itu. Man kiban kake borokan pajuh sibu ku ke bekle. Nyo Ramadan iku Syakban malam tengah ke surah amalan, bek hang gedung oleh Allah Taala surah amalan te. Bek mirah kedih judi chip buku catatan cukup malai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyan tengah kal mirah udeun ngum tuasan, coklat udeun. Bek ne fikir hana mendatangkan bala abuknya nunggu. Urung leke bala urung pubuk but melarang Allah. Buk gelarang oleh Allah tak pubut sembayang larang Allah hendak sembayang judi gelarang oleh Allah nyen mendatangkan bala bumufum yang mecut hana pun yak lumpuh bala gadah lah kampung penyakit gadah lah kampung menyung tanyo mentang tak pubut but murka dan laknat Allah 70 ribu mi siuro 70 ribu paling ubuknya adun teruk mertu ide baklun na urang mak mentuah per 2 juta utang gara-gara judi chipnya selamanya. Rumah-rumah pe apa belau. Nyo kita nyata lumpuh kandung kuhanan sebut nan tadi. Alian sirotu leher tu 60 juta tu utang nunggu ka. Gara-gara peturuknya bangkrut ka. Dipegak ide perabot tabo perabot. HP ka pe apa belau tu umum. Ngamurin nang kacri nunggu. Anak kemulun ide di sigli.
Nyani mengkawin nak bertuah ngelako nyan ipu belo motor Sabuha Fanda 2012 warna hitam watanya 30 juta hansip si bayu utang nunggu mantang mengkumat utang engkau nyamban judi tu yang menang tino anak-anak tanya hek yang minta rezeki ulang ulaut ijabah nuhun nunggu mentuah yang minta peng 50 ribu menempak peng langsung baksip na bangai urung nunggu ada medeh peng 10 ribu yang tak belum makanan tak belum beruh-beruh beo kemak tak belum kongkok kemak mimi kemak tepuk makanan ke baju lemak senang mak nyo nunggu nyoka peng halu tamitang ngereoh tu tak paharu nunggu mentua kon bangai le urung nunggu nyenno menolong kon nunggu harap menang hai nyen Cina poi belaan talo siri haite ideh bak lontuan termasuk saudara lontuan kenang for 25 juta kenang nunggu leh kenang 20 juta belah HP lang kengan tak ke permoh leh nyen belah sampai uronyo ya lontuan begah puno per 2 juta kau utang nunggu rumah-rumah berapa belah nunggu kenang pun 25 juta pengenang kafe nunggu itu orang thai pancing tanya itu yang kedua harap oh mak BOT ate tangi utang kal her 2 juta pu mak BOT kada kenang nyan betul kenan bangai nyala dom yang tekannya urusi lo kadang-kadang di mata terus dalam kalan urun Tuhan main kadang-kadang mi tingat dom bahawa ayah ngemak kawa ba Allah di urungnya mak ngayah kagak ba Allah kagak lang kubu tente mak lang kubu nyan senang tente ayah tanya lang kubu senang dengku golom dengku kadang-kadang di tengah gepoh le malaikat ayah haruji hana ke sembayang idunya ayah haruji hana ke jabu idunya dengku hingga agaknya bersalah dengan Allah dengan ga'adzub oleh Allah oleh malaikat Allah mudahkan duh sikret bagi tanya ane ya Rabbi ya Maulana daripada lumlah paket 70 lam judisip ya Allah lak bantu kafe laknatillah gak lencok dalam sedekah ke masjid dapat dengan pegang masjid ya Allah gak lencokkan yatim fakir miskin ya Allah menyak mencahaya kubu maklut menyak mencahaya kubu maklut menyak pengah kubu maklut kanju tengku pakan tengku sayang tengku kafe orang yang ke mak ke ayah yang kamu meninggal lontan yang lega lontan yang tengku umi ayah lud pakan tengku sayang tengku kafe dengan ke mak dengan ke ayah yang kamu meninggal pakan sayang tengku kafe pakan bantu kafe mak ayah tengah gencuk le malaikat depan nak semikir saudara lut hana putus hubungan tanya mak dengan ayah walau ayah kamu meninggal doa sedekah anu selalu nupreh le mak dengan ayah hana patih nupreh hati meninggal doa nak tengok leh ke mana ke pegapang ke tanam ke gidang-gidang tanah hurung ya Allah na hurung le tak harap doa anu yang soleh tak harap sedekah anu karena mi ayah-ayah lu pegal Rasulullah mal mayitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawis urung keadaan manyek lang kubu tunggu bersih lagi urung karam lalaut nyen nabi yang pegah tu urung karam lalaut abu lewat danyo ngan bot takun ba urung karam nyan nyempat meh gata titon hana kepu gemeh nyan titon tunggu karena mentamah mekarak lam lalaut laju-laju alien dah pegah rumah mewah le tingkat ide kampung tengah kedron hana ke perleset rumah le tingkatnya nyen motor mewah tengah kedron hana getung cit hana hawa yang ke hawa le urung karam la laut pelampung zikre tempat gememat bek nom lam i kaya bro zikre walau kai kap le ulat menyak pak gememat tengka zikre bek lam i menan perumpamaan urung karam tungku begitu juga getanyo yang kata wa ba Allah ma yang kawa ba Allah ayah yang kawa ba Allah tak geharap tungku mentua bantuan getanyo ane putra pelampungnya putra sengkanya tempat gemumat ayah dan mak belham doa dan sedekah ba ane tapi uronyo rata-rata ane kan pelampung hijau ke mak kan kaya hijau ke mak menyapa ke mesadu mak belham
bate jo kemak apui jo kemak nyantanya main judi tapu bubu dosa mengalir tengku dosa lam kubu mak kubu ayah ben fikir hana modaleh dengu kecuali dari ubur kata didik anak kai turi Allah kai tu ibadah kaglah fardu ain nyen raya kubu dosa nyen dosa tanggung keroi tapi apabila ubur anak hana tapu turi Allah ke Allah hana ya di ibadah hana itu raya kubu masjid yang dipubu oleh si anak gerasa tukum tuah akibat lemak ngayah lang kubu sama dengan putra dengan putra anak yang main judi uranya main judi sip yang tukang pasau tungo nuraka lang kubu mai lang kubu yahai get anak tengku nak kebah get tak medih tengku tuah pu yang tu kubu mak dalam sedekah tempat semen dua bosak ke mak kaya hati napeng ya Allah lunurnya kau berhasil ridol berkat mak ngayah tetahu penku blow semen di Jumat juk ku masjid blow semen di Jumat juk ku masjid pahala ke mak ngaya kubu mak selalu bercahaya kubu mak selalu bercahaya azib selalu nepinah oleh Allah gekal Allah malaikat lun piu ihana kirim doa dan sedekah nyo dengku wana nyo dengku tuah tak kebahana 12 hai dengku tuah mandum tukang culok tunggu neraka la kubu mai je dengku gaknya ni nyo nak mikir dikira si bro tanya anu ka hae ta bantu ma dalam kubu hae ta bantu ya baiklah tak tamah azab ke mak kaya nyo nak mikir dulu nak mikir tapi menyo anak tu kemutuah yang nah hati han lagi nya tikila ji nam judi tipunya bu harib ikun liati sanubari ya rabbi daripada lak bantu kafe ya Allah balom sedekah ke mak ya Allah balom sedekah ke ayah ya Allah kadang-kadang ayah lu kalau tentegot ya Allah nyo anak tengku nyo anak menyomanan bek nale main judinya bek nale pak kesi lah ngampung pakat tengku imum pakat tu hapa tu halapan je kedai tipe amaran dan pegah bapo kedai hanjit main chip hanjit main judi lah kedai kematalah yang rumah hak dra di rumah bah gelak nak gemurka Allah rumahnya bek bah kedai kopi tu kuah terang-terangan nyo kesi wajib hak kecil lah kampung wajib kecil wajib pak ke kenapa pak lepak ke bek pura-pura nak depu kecil abak nak ladung kecil ulu kampung pura-pura nak depu menawak main judi ke saya lain bek anak mo'oh kecil yang kecil tak tanam bila dia menang bertegah tanya bek saya apa menyukijak saya kecil meninggal ke ilung idih dah lonjak dengar nyok kalau pegah-pegah nyempat cahaya neraka ngepegah le urangnya nawam emate bab bin laud di dua buah hule emate nak main judi nah sabuh